Акшамлар хайыр эфирде заман Қырым ве дүнияда olған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сіздерінен Шевкет Наматулаев олажам. Истеклеріні ақиқат кібі тақдим етті. Қырымнан сабық ишғалжелер прокуроры. Шымды есе Русия Девлет Думасынан депутаты Наталья Поклонская бірлешкен миллетлерге мектуб йоллап жевап алғаннен мақтанды. Обу тешкілятқа йоллаған мектубынде Украинаны қабатлай санкедерсін Украина Қырым сакинлеріні супсыз қалдырды. Поклонскайның сөздеріне көре, тешкілятта онен ишбірлік етмеге шандырғанлар. Ойсе Қырым сакинлерінің менфаатларына қорчалай жақ екен. Украина тышышлерін әзірлігінде есе бұл қайынның хаяллары деп аңлаттылар. Чөнке мектупте Русия ишғалжы девлет оларақ өз мejburiyetlеріні еріне кетірмелі деп қайдеттілер. Қырымны суынен темин етмек шымдылық бежеріл медиа комиссиядыр. Днепр сывы олмағаны үшін ишғалжылерінді бірқач усулны құланы бақты. Артезиан құйыларыны қаздылар, ләкен керек олған сув көлемінден юзде тек 44-ны шығарып олдылар. Бұл сув есе чоқ минераллы ве фильтрация yapılmalı. Ерасты сувлары еріне деңіз суы келі башлады. Қырымны суынен темин етмек үшін Кубанден сув борусына чекмек мүмкін еді. Ләкен бұл усулны қабыл етмеділер, чүнке бұл бору 500 километр ұзылығы олмалы ве Краснодар өлкесінде де сув қытлығы бар. Деңіз суы татылаштыруы пек палыға ве кереклі ғарби технологиялар кетірілмесі санкциялардан себеп имкансыздыр. Оның үшін ишғалжелер кенеде сияси усулларға кечті. Бірлешкен миллетлерінің инсан ақлары комиссарына мектупны Поклонская да июнь айында язған. Ве санкедерсін тешкілят онен ишбірлік yapmaға азыр олғанны білдірген. Более того, мне, как заместителю председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму. В связи с этим мной уже подготовлен запрос главе Республики Крым Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с Организацией Объединенных Наций. Халқара ұқығы бірлешкен миллетлер тарафындан қол тұту хаялларыны бозды. Керчектен әсе инсан ақлары комиссары ишғалжылерге өз еріні көстеріп, ишғалжы девлет, ишғал еткен топрақ үшін месулетлі олғанны қайд еткен. Қырымны руслар суынен темин етмелі. Ярмада Украинаға айет олғанны қатырлатқанлар. Украина тышышлері назірлігінде де сесленділер. Назирынан муавины Эмине Джипар ишғалжылерінің истеклері бош арзулар олғанны қайд етті. Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за справжнє, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до Управління Верховного комісара ООН з прав людини, розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій в Крим та намагаючись видати листи останніх як визнання себе та своїх дій в окупованому Криму. Русия да бір кере Қырым ишғалы танылмасы үшін адымлар япады Меджлис азасы Гаяна Юксел. Бірлешкен миллетлерде келген әрбір мектупке жауап берекенлер. Ләкен ишғалжылер тарафындан келген мектуплерге истисна олмалы дей Юксел. Мектуплерні козогыны біле алмамақ керек. При любой возможности представители оккупационной власти Крыма стараются выдать желаемое за действительное. Причем используют все. Даже, казалось бы, такие мелочи, как письма, которые приходят в Крым из европейских стран. К сожалению, в ООН система устроена таким образом, что кто бы туда ни обратился, разную реакцию или ответ получит. Но было бы, конечно же, очень хорошо, чтобы вообще не реагировали на подобные заявления и не использовали международные механизмы для того, чтобы вот таким образом поддерживать оккупантов в Крыму. Владислав Стужук, Заман, АТР. Тотлы ве жедвел бойынша қырымларының евлеріне берілген сув Буланчық ве Сасық, Симферопольска, Аянска ве Партизанская суван барлары тек 20%-ға толы.
Қырымның меркези регионларында суны жедвел бойынша бері башладылар. Бұл күнлері сабадан 5 ве ақшам 3 саат берілі. Сентябрінің 7-сінден есе сув беріліп вақты да эксілтілежек. Ишгалжелер сув қытлығында Украинаны қабатлай Санкедерсін Шимали Қырым каналы қапатылғаны үшін проблемалар башланды. Ләкин экспертлер айтқанына көре ишгалжелер өзлері қабатлы чүнке чешіт бұйық құрыжылықларынан ярмада табиатыны өлдірділер. Левқамызда тәфсилатлы жа. Я ждал этого времени, час-два, уже много воды утекло, много воды стекло. И в итоге, что я должен набрать себе на следующий день? С чего я должен пить воду? Буланчық сасық ве ода күнде бір қач саатқа. Ишгалжелер акиметі Қырымда сув берілігі сыңырлануыны девам еттірді. Ахмеджет ве етрафында олған көйлерге сув жедвел бойынша берілмекте. Сабадан 5 ве ақшам 3 саатқа. Біраздан беріліп саатлары да эксілтілежек. Бұл режим олса да инсанларының кранларындан ичерлік үшін келішмеген суақа. Ярмаданы сувнен темин еткен Вода Крыма шыркетінің мудиры Владимир Баженов күн-күнден сув кейфиеті бетірлеші жегіні гізлемей. Качество будет снижаться с каждым днем, потому что чистую воду из водохранилища мы отбираем, а муть в нем остается. Поэтому ил все равно в водохранилище остается, а чистой воды делается все меньше, меньше, меньше. 2014 сенесі ишғал етілген Қырымда Днепр суы берілмесі тоқтатылған сон Ярмаданның су анбарлары сайлашы башлады. Ярмаданның 22 су анбарындан 8-і Шимали Қырым каналындан келген суынен толдырылайды. Язның башында ишғалжелер умумен оларақ су анбарларында 85 миллион кубометр су қалғаны аққында білдірген еді. Ве бұл су көлемі тек 100 күнге етмек керек еді. Ләкин ишғалжелер өзлері вазиетіні бетерлештіре. Таврида елінің құрылышына керек олған құржылық мальземелеріні руслар ярмада табиатына зарар кетіріп Қырым дағлары, деңіз ялыларына йоқ етіп топладылар. Кішкене су хауызлары, бұйық су анбарларына суынен темен еткен дақ өзенлері бұтынлей құрыды. Шымды есе Ахмеджетке суыны Тайганская су анбарындан помпалап чекелер. Вот это вот их операция, которую они называют перекачкой из пустого в порожное, это, например, водохранилище Тайган, оттуда продвинули какие-то трубы и закачивают вот в это высохшее русло Симферопольского водохранилища. Вы можете себе представить, сколько воды просачивается в грунт, вот в сухой грунт. Это потеря до 70%. Вот, то есть потребителю из того, что перекачали из Тайгана в Симферопольское водохранилище, попадает, в лучшем случае 25-30%. Все остальное просто уходит в грунт. Вот такой вот, я не знаю, как это даже назвать, вот такое бездарное обращение, с водой. Ишгалжелер ярмадада су ағлары ипранғаны ве баяғы сув топраққа кеткеніні таны. Бұне бәрібер күндеваманда сувсыз тұрған боруларға сув берілгені вақыт бірчоқ қазалар ола. В заполненную воздухом трубу устремляется вода, а дальше как шприц вода идет поршнем, сжимает воздух, происходит гидроудар и наши сети рвет. Вчера на утро по городу Симферополя было 32 порыва. Бір раз келген проблемада ишгалжелер Украинаны қабатлай, ама бұл еллары ярмадада құрғақлық деврі башланғанны истисна етмейлер. Более құрғақлық бір қач ел девам ете біле. Владислав Стужук, Заман, АТР. Имайджи тарафы мабуслер қабатлы олмағанны избатлап олды. Бұны Бақшсарайда тұтылып Хизбут Тахрирге әлақасы бар деп терроризмде қабатланған 8 Қырым татар мабусының адвокатлары махкеме мұнақашаларында иштирак еткен сон айтты. Даваны Русияның Женеберби махкемесі бақмақта имайджилерінің тек ярысы махкеме мұнақашаларында иштирак етіп етіштірді. Қалғанлары кележек топлашуда иштирак етмелі. Сонра есе мабуслер сонки созын айтмайлы, яқын күнлері есе үкімде шығарыла біле. Защита пока абсолютно по всем, так скажем, статьям
разбила, так скажем, предъявленное обвинение в отношении наших подзащитных. Каждый защитник детально описал всю несостоятельность предъявленного обвинения, и следующие защитники также готовы убеждать и указывать на то, что предъявленное обвинение огульное, ничем не подтверждается, ну и, соответственно, только связано с политической подоплекой данного уголовного дела. В соответствии с резолюциями ООН, Крым является оккупированной территорией, что в Крыму должна действовать 4-я Женевская конвенция, а в соответствии с 4-й Женевской конвенцией на территории Крыма должно действовать законодательство Украины. В соответствии с законодательством Украины организация Хизб ут-Тахрир не является террористической, и ее деятельность не запрещена. Соответственно, не только продлевать, не только судить ребят, даже возбуждать уголовные дела по данной категории дел у Российской Федерации нет никакого основания. Удава бойынша Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зикиряев, Эрнес Аметов, Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев қабатлана. Олар 2017 сенесі күзде, 2018 сенесі барде апске алынған еді. Учинче ел олар таққат изоляторында тұтыла соңғы ел Русия территориясында. Прокуратура тарафы оларны 15-тен 21 елға қадар азатлықтан марум етмеге талап еті. Мабуслер ісе бұл талапларға өз мұнасебетіні білдірді. Yüreklerimiz bizim cemaatımızga bildirmege istedik. Bizge adlandırgan ve vermege istegen sroklar, olar ne kadar balaban olmasa da bizlerini olar korkazmaz. Ve korkazmayın. Sizlerin de korkazmasın. Evvelleri keçti halkımız bu böyle haksızlıktan. Bugün de geçerik. Kollarımızını ettirmeyip o'zimizdagi qo'yilgan maqsadlarni mutlaqo tapayib yerine keltirib ve inşallah g'alabalarni zaferni beraberlikda azat olmadan ko'rishik. Украина ишгал етілген Қырымда яшаған инсанларының ақылары бұзылуларына тағбихеті бөлебиянатына президент офисі өз ресми Facebook сайфесінде дерчетті. Яқын күнлері Русияның Женеве Арби махкемесі Бақштырайда тұтылған 8 ватандашымызға 15-тен 21 елға қадар апыс мұдетлеріні белгілей біле. Президент офисінде ишгал olunған территориялар ве Русияда тұтылған украиналы сияси мабуслер азат етілмесі оғырында çalışkanlarını қайдеттілер. Наполягаємо, що практика створення ворогів з цілих народів має припинитися, адже в сучасному цивілізованому світі не може бути місця для переслідувань за політичними, національними чи релігійними ознаками. Також хочемо нагадати, що свобода совісті – невід'ємна складова громадянських прав і свобод, що закріплена в конституціях багатьох країн. Меджлис рейсі Рифат Чубаров есе Украинада ерлешкен дипломатик миссия векілеріні, халқара тешкілят темсілжілеріні Қырым-татар сияси мабуслері азат етілмесінде ярдым етмеге чағырды. Бұне бәрі-бер Русия бірлешкен миллетлер қабыл еткен резолюцияларына еріне кетірмесі үшін тежаузи девлетке басқарттырмақ керек деді. Можливо, деяким європейським політикам, які закликають до діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним, не захочеться погодитися з нами, але правда полягає в тому, що найближчою метою російських окупантів є повне витіснення кримсько-татарського народу, корінного народу Криму за межі Кримського півострова, який російські окупанти перетворюють у військовий форпост, за допомогою якого РФ прагне контролювати регіони Азовського, Чорного та Середземного морів. Русия незаретінде ұлған женкеверлер Донбасста учкері атешкес режиміні бозды. Водяной жеварында селялы айдутлар Украина арбелері позицияларына енгіл селянен ұжым еткен. Маринка янында есе көзетместен атқанлар. Душман күчлері Майорс жеварында да провокациялар yapmaға девам ете. Анда Украина арбелері позициялары танкқа қаршы граната аты женен атешке тұтылған. Враховуючи провокативний характер дій противника, українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Від початку поточної доби станом на 12 годину фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було.
Русия мұхалифы Алексей Навальный новичок зиярынан құрбаны oldu. Бұны Алмания үкіметінің ресми векілі Штефан Зейберт хабар етті. Алмания арби құветлерінің мақсус лабораториясы Навальныйның қан нөмінелерінің анализына кечірген. Екімлер оның қанында Британияда скрипаллер зерленген модделеріні тапқан. Алмания канцлері ветішішлері назира Москваны қабатлы инсанларына тапып, жезаламаға чағырды. Кремльде есе Русия екімлері Навальныйны Омск хастаханесінде баққаны вақыт, онда панкреатит хасталығы белгіленгенні қайдеттілер. Мұхалиф август 20 күні Томстан Москваға қайтқаны вақыт учақта ярамады. Учақ Омскта қонып Навальныйны әжелі ярдым хастаханеге еткізді. Август 22 күні есе мұхалифны Алмания клиникасына кечірділер. Ошынды де ағыр алда векені де ессіз. Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением нервно-паралитического вещества группы «Новичок». В ходе исследования этот яд был однозначно идентифицирован. Таким образом, очевидно, что Алексей Навальный – жертва преступления. Его предполагалось заставить замолчать. И я вместе со всем правительством Германии осуждаю это решительным образом. Кешкен күн девамада Украинада 2,5 инсан COVID-19 хасталығына ұғырады. Украина кенеде жаңа антирекордларға еріше 51 кіші вефат еткен. Ең чоқ хасталынған Киевде қайдетілді 332 инсан. Украина дүния статистикасына баққанда жаңа белгіленген хасталар сайысына көре 14-ті жерде. Ви бачите, що в нас тут чергові антирекорди щодо кількості захворюваних. Це 2495 осіб, які захворіли на COVID-19. В нас збільшується кількість зайнятих ліжок, які відведені під лікування хворих на COVID-19. Навіть виділивши 36 тисяч ліжок, які на сьогоднішній день є або вже задіяні, або стоять в резерві, ми практично кожного дня вводимо нові лікарні, тому що в нас по деяких регіонах дуже сильно зростає кількість людей, які госпіталізовані. Украина Милли банка 25 капыклік монеталарына векі бен үтсенесіне қадар шығарылған кәғыт параларына құлланудан алажақ. Банкта емінлер бұл инфляцияға кетірмез ве 25 капыклік монеталар алынмасы оделешуыны саделештірір. Октябрінің бірінден тижарет ноқталары бөлек капык ве ескі кәғыт гривналарына қабыл етмейджек. Инсанлар бұл параларына 3 ел девамында банкларға тапшырып, яңы шыққан банкноталарға деңіштіріп яда есабына қоймаға имканлары олажақ. Ұсат қазір олған сонки қаберімізді епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім, аты ерден есе айырылмаңыз тұрышкенже.